Dobar dan ljudi, danas ćemo snimati boks. Ja sam snimao hokej, ali morao sam trening prvo da pređem. Ne mislim, urezamo se. I pređem i radim. Ali brate, nema nešto. Ja čekam samo bolje da vidite. Ja, brate, to je a da, za boksere još da ubacili. Ja ću tići da napravim. Vrate, mislim da je klinu, vrate, da ga udariš 3 puta nekako se umre. Vrate, da ga udariš jedno ili crno. Ok, sve se koristio sam back i start. Dobro, sad se koristio. Dobro sam. Uzgled. Zreće. Da, ovdje ti pokažem kad pala Nikola, čuje se ovdje kasnije. Vrate mi kontrola. Kako se tuče? Aha, sa ove gometom se tuče. Evo, jedna. Blok. Meni otišao blok. Dobar. Non stop se brani. Fight. Ora te spalio me. Adda. Otišao je ovaj dobac. Da vam nije. Nije? Jes. Ne. Pa to. Ja sam spreman. Pa nije Fede sa igramo još.
on zahniče. Ajde pa može. To je bilo to za ovaj epizodu. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo skoro. Ćao!